Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-equations womugqa wesibili. Lana basitshela ukuthi umugqa une-slope esingu-7 esindlula kumaphoyinti u-4, -11. Yini i-equation yalo mugqa kuma-intercept form? Lana manje siyazi ukuthi umugqa noma yimuphi oku-slope intercept form ungu-y ulingana no-mx uhlanganiswe no-b, lapho u-m u-m wethu uyi-slope bese u-b wethu uyi-y intercept. Manje lana kulesibalo basitshelile nge-slope la kulesibalo ukuthi islope sethu singu-7 kanje. Manje siyazi ukuthi u-m wethu ungu-7 bese ukuthi i-equation yalo mugqa lona iku-slope intercept form izobukeka kanje, ukuthi ibe ku-slope intercept form izobukeka kuzoba ngu-y ongu-7x ohlanganiswe no-b, ithi ngibhale kahle lo x kanje, y ongu-7x ohlanganiswe no-b. Manje mele sithole u-b. La basinike umniningwane ukuthi lo mugqa lona undlula kumaphoyinti u-4 no-11, undlula kumaphoyinti lawa amabili. Lokhu kusho ukuthi uma u-x engu-4 u-y ungu-11. Singakusebenzisa lokhu kulesibalo. Siyazi ukuthi uma u-x engu-4 u-y yena uba ngu-11. Asisebenzise lokhu ukuze sithole u-b wethu. Manje-ke masisebenzise lokhu lana kulesibalo, sizothatha lamanani lawayana siwafake lana. U-x wethu uzoba ngu-4 bese u-y wethu ungu-11 njengoba kushiwo laphayana. Ngakho-ke sifuna u-b la. Ukuze sithole u-b wethu masisebenzise lamanani kanje. Sibhale kabusha sithi u-11 ulingana no-7, bhale kanje, ulingana no-7. U-x wethu ungu-4, ngakho-ke sizothi uphindaphinda ngo-4 ohlanganiswe no-b. Lana-ke kule sandla lesi ngoba sifuna u-b, ngapha-ke u-7 lo wethu, u-7 ma umphindaphinda ngalo -4 uzokunikeza, sibhale ngapha kuhlale kunjalo, bese u-7 uphindaphinda ngo-4 uzokunikeza u-28, u-28 ohlanganiswe no-b. Ngakho-ke ngoba sifuna u-b, athi sihlanganise ngo-28 inhlanga zombini kanje. Sihlanganise ngo-28 ngapha -11 uhlanganisa no-28 uzokunikeza u-17 lingana ngapha kuyasusana lokho okubini, bese sisala no-b wethu lo besimfuna vele. Manje-ke lana sesiyazi ukuthi u-m wethu ungu-7 bese u-b, ngibhale kanje, ngibhala ngombala o-green, u-b wethu ungu-17. Siyazi ukuthi u-m ungu-7 bese u-b wethu uba ngu-17. Islope sethu ngu-7, u-b i-y intercept yethu ingu-17. Lena-ke yona i-equation yomugqa wethu ingu-y ulingana no-7x ohlanganiswe no-17, ngoba u-b wethu siqeda ukumthola manje ukuthi ungu-17. Ithi ngidwebe lokhu, ngizokudweba lokhu ku-graph yethu. Ngizokwenza i-graph la phansi kanje, nama-x-axis wethu lawa nama-y-axis wethu lawa. Ngizodweba kanje noma ingaqondanga kahle, kodwa ngifuna nje ukuthi sibone lana. Ngakho lana bathi iphoyinti lana ubani u-17 wethu, u-y wethu ungu-17, u-x ungu-0. Sizothi iphoyinti lethu lila. Bese-ke lokhu-ke
mawazi ukuthi la ipoint lingu-7 kusho ukuthi uye esandleni sokunxele esandleni sokudla kanye bese ukhuphuka kayi-7 nangapha uwehla kanye uye esandleni sokudla kanye bese ukhuphuka bese wehle futhi kayi-7 ukuze ube neslope esinje. Slope sakho sizohamba kanje, sizobukeka sinje noma singaqondile kahle, kepha siba yinto efana nayo le. Ngakho-ke nalana usuyazi ukuthi islope sakho singu-7, i-y-intercept yakho ingu-17. Igraph yakho ibukeka kanjena-ke uma seyiyonke iphelele. Cela usivakashele futhi ka-ClickMaths uthole ezinye iy'bonelo, uqhubeke njalo nokuzilolonga nathi.